Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 14. Apitan tinakillo a tao ti bunga ti aramid na. Magunggunaan ti nainbag a tao, gapo kadagiti gapuanan na. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, sumardengak pala nga agadal. Makitak ngamin kat marigatan kayo ng agtrabaho para iti panagadal ko. Ha, Dani, anak ko. Agtrabaho ak pailaeng. Barang makaurno ak iti pag-enroll konto intong sumaruno a panagsasarak. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, anak. Wan nanang, maasyanak unay kada kayo. Makilablabada kayo para iti panagadal ko. Agtrabaho ak pailaeng, tapno matulungan kayo. Ay, pasensya ka, Dani, Barok. Anya ngay kat nakapsutak mo ton. Di kay madanagan nanang, maawatak dayta. Rumbang lang nga ganosak, gaputa duduata maten ngagbibiyag. Gaputa pimusay maten day di tatang. Ay na, agyaman ak unay anak ko. Takas ta ti panagpampanunot mo. Oh, si kamot gayam, pari Dani. Papanam ngay. Papanak kumapay sa bali ngay. Do DJ bangkag mi. Nagsapa kamot una yun, pare. Kasta talaga, pari balong. Agmulak itinatang, barang tsumambaak. Masaya at deta, pare. Ate mo matan ti pamilyado. Amo matan pare. Sakla ang tinamnamaan ni nanang ko. Dudua kami matan anabati. Iso anas kan asyak mat itati agtrabaho. Wan matkit di Nyangay nga rod, pare. Di agan anos talata Dani, anak, manuntitawan mo. Awan ka di pa'y ti panggap mo ang mga sawa. Ha? Ni nanang mat. Ay na, bakit akon. Gamaawan pa'y laang apukok. Tila sasawan niyo mat nanang. Adan asawa ni Balong agayim mo. Kastamot ni Berne. Si kalaangan ti awan pa'y. Nanang, awan pa'y laang day iti panunot ko. Ay na, mga sawa kan anak ko. Iti kastaket adan to katinulong mo intun awanak ton. Mga sawak tulat ta ka di nanang. Ngam saan pa'y nga ita? Friend, ni Dani mo dayta masabat ta? Ni, unyag pa iso. Iyo, nakapitpitak. Nagkapuan na nga ta. Ako ka, kasarita ta. Hello, Dani? Apay akas ta tilangam. Sa dino tinanggapwam. Ha? Kwa, Janine, Vicky. Damdamagan mi no sa dino tinagapwam. Nagapuak iti bangkag. Nagmulak itinatang. Isumat lagayam akas ta tilangam. Kas kamut latay kakalkali na kamuti. Ha? Intakit din. Sige Mapan kamin ije pagadalan. Amangan numaladaw kami. Ano samday ta trabahom tadi kamot ngamin nagtuloy ang nagadal. Sige lang, Vicky. Janine, ket agan-anad kayo. Naimbag man, tapinalubusan na kani bakit mo nga umaita dito'y balay, pare? Ay kat rinasunak Imbaga, nga da napatag nga umay ko ibagakan ka Kasta ka di? Wala, uminom ta nga ro din. Sa nabale, tadi tamat agbartak. Uwan man, pare. Uminom ta. Agas ti bannog. Awan kayang pare. Nasabat ko da Janine kan Vicky di na minsan nga aldaw. Oh, katyangay ti kunadakan ka. Mababahinak nga rod. Naimbag ka dakwada. Tayin tuloy dati panagadal da. Saan abalay, pare? Uray saan ta nagtuloy. Kat adalat ta tinasaya ta trabaho ta. Sa bagay. Nung ay armam ni Janine, pare. Panagkita. Kabaalam ti agdaton kan kuana. Si Kamat. Tila sasawam. Iti ure ka ano man. Jak to pulos maikarikan ko na. Oh, panagkunhamlaang dayta, pare. Padasam ngamin Nyat amom ngay. Amahan mo't no kayat na ka.
Nay, Dani anak, sa dino ti papanam, nakapulos ka mat. Ay, adalaang papanak, nanang. Agsubliak matla dagos. Itaman pa yarumwar ka katrabiin. Ay, amangan numapan ka manan iti balay da balong. Enton kuan, uminom kayo manan iti arak. Saan nga iti papanak, nanang? Sige, rumara kon. Agsubliak matla dagos. Ala, ngamurayon ka Dani. Jack maturog, aging gaadi ka sumangpat, anak ko. Naimbag arabim, Janine. Dani, anya tan aramidam dito eh. Sarongkaran ka ko, ma. Sabong para kan ka. Sige, awatag da ito'y sabong. Ngam pangasim, tagawid kan. Ha? Adar aramidak, jak kaya ti madisturbo. Kan, nagturad ka matan nga imay dito eh. Pasensya ka na. Jack empaka mo ti umay ko. Takayat ka kumasorpresahan. Anya? Amom ka di day nga ibagbagam. Ala, pumanaw kan. Ang mga numaabutan na ka ni Papa dito eh. Sige. Inak nga rodan. Baliwak tulangan ti sumarongkar. Oh, pare. Kumusta nga iti ipapan mo ijay balay da Janine, idi rabi eh. Kunak tumat kan ka, pare. Sana ka maikarikan ko, ana. Ha? Nyati kayat mo asawan, pare. Awan tinamnamakan ko, ana. Iti pa nagsasaw na langan. Madlaw adin akon kayat. Naklaat laang day jay. Italaang day ta, gapot ta damom timapan. Ulitan pa'y maminsan, kitaam no di nakasungbatan. Mabayin akon, pare. Baknang da. Amangan no tagibasitan daklaeng. Saan? Kastamot lang tinapadasak kanibakat ko. Idi damong agar armakan ko ana. Ngam iti maikadwa nga ipapan ko, nagbaliw mo. Isu adin ka mapukawan itinamnama ka ni Janine. Sige. Padasak pa'y maminsan, pare. Ngam no kaslelat ta. Sarda nga ako. Nay, nasapa kamot anagawid ita, anak ko. Nalpas mo ka din ti trabaho mi di bangkag. Saan pa'y nanang? Ituloy kong tuwinton bigat. Ha? Apay, sa dino manan ti papanam. At dalang papanak, nanang. Mabitak laeng. Apay ayadi mo ibaga kanyak no sa dino manan ti papanam. Saan nyo ka din nga amuhan? Saan na bale? Saan matadakas ti aramidak? Nasaya at nga rod no kasta. Ala, panawan kayo pa'y nanang, ha? Ang di ko sakbit. Tadamapan ko gatangan ni Jay Ili. Oy, friend, ni Dani mati sumungan. Oh, agturong mat dito ayan ta. Anyaman nga tan ti panggap day ta tao. Hay, nagturod matan nga may dito eh. Kat manalon lang. Hi, Janine. Ano yung bangal daw yun? Sabong para kan ka. Pangasim, Dani. Di na ko maikan iti pa kay babay nak, ha? Kita aman di talangam. Manalon ka lang. Idinto ta siyak. Baknangak. Apay, kabailam ka ding ipaay ti amin na kayat ko? Ha? Ibagakan ka. At daan akon iti kaayan-ayat. Baknang, saan akaskan ka? Pasensya kan, Janine. Awatam ko maday ito'y sabong. Kasto iti maiparbang iti da iti asabong. Hay, ay na friend, imbasnot mo matkanday ta sabong. Nay, apay akas ta tilangam, Dani. Kas kala na paay kan ayat. Pudnutin ako na yun, nanang. Napaayak. Ha? Sino day ta babae anang paay kan ka? Ni Janine, nanang. Sana ka no amay karikan ko, na.
Gaputa man nalo naklaeng. Anya? Kasta tiimbaganaken ka, anak ko. Una na. Ngam, sana nasakit tinakam ko kan kuana. Gaputa na amiris ko. Ngagpaiso ti imbagana. Manalo naklaeng. Kan, sana ka natar. Kumpara iti boyfriend na. Baknang, kan diadal. Ay, uunay mo ti panagsasauna day di babae. Sana balin nanang. Ipanagnak ko kadakwada. Nga oray sa anak ang nakaturpos iti panagadal ko. Andan tumat maipagpanakkel ko. Gapo iti naramid kanyak ni Janine. Nakaritak. Kat igaid ko pa iti agtrabaho. Ne, saan kan samat nga agtrabaho ita, pare? Kinapudno na, pari balong. Sana ko nga agmula iti natang iti bangkag. Ha? Apay? Adda ka di sa bali apagtrabahuam ita? Adda pare. Agaramid akman iti homemade longganisa. Adamot na anay nga ornong ko. Iso ti pangrugyak. Nasayaat man day taan na panunot mo, pare. Padasak lang pare. Ngem no adu ti gumatang. Di uray umutang ak iti inayon ko apuunak. Ay na anak ko, mayat mo't gayam day ta negosyo ang napanunot mo. Hawen nga rod nanang. Kat maragsakan ak unay. Dito'y pailaan ka aruba. Maibusan na dagos tilako. Ay na, agagagat kalata anak ko. Amangan no pumigsapay ti negosyo. Kat saan tulaangan dito'y kaaruba ti paglakwam. No di pa'y kat amin a barangay dito'y probinsya tayo. Day damat tinamnamaak nanang. Kat gaputaad dan inayon ko iti punak. Nayuna kon ti production ko. Agyaman aklaunay kan ka, pare. No saan agapukan ka? At daak pa'y lang at kun konstruksyon. Awan anyaman na, pari balong. Amumatan, sika tinasingad agayam ko. Iswa sika ti mo na nga inalak kas trabahador ko. Agyaman ak talaga kan ka, pare. Imasinsukan. Amom pare, napay nga inggaid ko dayto yung negosyo. Kaya't kung ipanagnak kadag iti tattao, nga uray jak nakaturpos iti panagadal ko, at damat magtang ko iti biyag. Nasaya at launay day ta pinanunot mo, pare. Awan makunakan ka. Aggayam tal ay di. Ngam ita, buskan. Nupay kasta, di nakawagan iti boss. Pari latan. Jak ka iti maawagan iti boss. Sanak mo't ngagpabigbig. Nasaysaya at latatay napakumbaba. Pare, makamuka pa lang dito ya. Adala ang papanak. Una, pare. Sana parikot data. Bantayam dagiti daduma at trabahador. Kita, husto mo't lang ter aramidan da. Un boss. Pare, kunak kuma. Sika talaga, pari balong. O sige, tarumara kon. Oh, Danny. Si Kamat Gayam. Wen, Janine. Isak. Iso ka di ti boyfriend mo? Wan. Iso ni Arnold. Nalpas kami nanangan. Amok a waiter ka dito eh. Sige. Sikan di makamok kadagiti nanganan mi, ha? Talaga nga aging gaita. Awan pa nagbaliw mo. Marigrigat kalata. Wen nga rod. Iso akastoy lang ti trabaho. O sige. Panawan da ka pa'y, waiter. Ang mga numala daw kami iti pag-applyan mi at trabaho. Sige ma'am. Agan-anad kayo. Urayan yung biit ni boss. Ma'am, adda ngamin na panan na. Ayos lang. Sapay ko mata maawat kami ng trabaho dito eh. Wan nga rod. Saan kami ngamin ang naawat, ijay damo ang nag-applyan may. Kasta ka di? Pari balong. Ibagamon ka dagiti aplikante, tas sumarunodan iti opisinak. Ha? Oh, apay kasta ti lang ayo. Sumaruno kayon kanyak adi opisina. Ha? Sikat akin kukuha dayto a factory ti longganisa? Wen, siya. Apay ka di.
Nakaskas daaw ka di? Anya? Noan yaman dagiti napalabas ana isawang yu kanyak idi, saan ana sakit tinakam ko? Pagyamanak unay ti panang tagtagibasit yu kanyak idi. Taga po iti dayjay, inggaad ko tinagtrabaho. Ket ita, adda negosyo. Sir, Danny, pakawanin nak itinapalabas. Sorry, tinagtagibasit ka idi. Dahito ko matikanayon na panunutin tayo. Nakaadalman, wano saan, rumbang laang nga irespeto. Gaputasan ang may basar iti adal, ti kinadiskarte. Ala, awatan kayo ngagtrabaho kanyak. Ket sapay la kuma, tanuan yaman tinaaramid yu kanyak iti kalabas, ket di yun aramiden iti sabali. Adaman mabalin mo iti biyag, saan arumbang apasakitam dagiti tao nga agrigrigat, gaputa saan mo nga ammo ti mapasamak iti sumarsaruno nga aldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.